Ejo kuwa mbere abasirikare bafashe ubutegetsi muri Mali batangaje ko mu cyumweru gishize inzego z'umutekano zaburijeho umugambi wo guhirika ubutegetsi, bavuze ko warushyigikiwe n'igihugu kitatangajwe cyo mu burengerazuba. I Tripoli, umurwa mukuru wa Libya, uyu munsi hiriwe imvuru zishyamiranyije impande ebyiri zihanganye, mu gihe minisitiri w'intebe washyizweho n'inteko ishinga amategeko yagerageje guhagarara ku ruhande rwanze kuva ku butegetsi. Ejo kuwa mbere perezida wa Amerika Joe Biden yohereje muri Somalia abasirikare hafi 500 basanzeyo abandi bariyo mu rwego rwo kugarura amahoro ahungabanywa na Al-Shabaab n'abayobozi bayo. Ibihugu bya Maroc na Espagne byafunguye imipaka y'ubutaka hagati yabyo i Ceuta na Melilla. Hari hashize imyaka 2 iyo mipaka ifunze biturutse ku ngamba zafatiwe COVID-19 n'ikindi kibazo cya diplomasi. Urukiko rw'ikirenga rwa Afurika y'Epfo rwemeye gusubika urubanza rwahoze ari perezida Jacob Zuma ku byaha aregwa bya ruswa ijyanye n'ubucuruzi bw'intwaro. Abamwunganira barashaka gukurishaho umushinjacyaha mukuru mu rubanza rumaze igihe kirekire.